voin hi September ni som pariat sang ni som ni panga ania tuna hian zema bok tong trai na chak deuh lok a khan Eicher showroom kota kan omeka hei Eicher Pro 2055T M booster anti mileage booster anti kalo oma tun hnaya kan han hriat lar deuh Mizoram ah chuan motor that mel tak mai ania chu tun chuma hianin hei khal chin ten lo phala kala bel chiang lo kai ma hian bel chian hi ka chak na rei deuh to a ka du tak mai bel chian ka chak deuh ber mai 2110 kha lo om lo hlau maya ma se hei zok hi hei SK te ho SK 612 ti vel ho tiat pui anga khani ta hi a chak zong po hi in tluk tok vel viau turanga ania mai ro chu aspects vel atang hi chuanin sang zok hre mo ka ti hei hi chu khal ve chin don ani voi khat ma la khal chin lo Eicher hi a CC hi sang thum mania chuan payload hi quintal somli panga ania diesel liter som ruk kalenga ti chuan a ke hi 750 by 16 ania body hi 2.8 meter ani mela a khana sang reuh theu khop mai hemi a excel le in car hi review pa nga yang khani don lawa a motor hi kala bel chiang lawa a chin chang hi engma hriat mu mal kha ka nei bik lawa khal chin deuh topanga ti chuanin mu dan te po kan han soi zel bok anga khal chin atang khan a kep chung vel po anuam ve phian mai hei changkang ve tho mai air brake ani lawa heng ho hi chu a chak reuh khop mai an tia nge an don ni tin hei helai hian mod than hi om ve a power mod le eco mod chuan eco plus mod a oma chu diesel he lo le zual an ti na ang khani maya a ruaka te tiang vela chuan kong chho deuh ani lo chuan man tlak viau tur angai ni eco plus mod te po hi ka khan diesel ei chung chang a khan na satakin a he lo pha don ani gear han thlak vel po anuam khop maya sak treng chung kha om vak lawa a lut thai maya steering hi power ania ti chuan akat hi tama baka forward ani wang hianin nge niang ama hi a in tran theina a zimani muna du zaw lo in tran nan po ol sam deuin a in tran zung theya te fel ran ang hian a langa alek lam vel po anuamin na zang khai viau don ani ai zol kha pui chung kong chep dewa po han tlan pui la a zia viawang in tran na rem lo tak anga te po tin heti han en mai hianin ama hrim hi a hlai zong hi SK ti a hian hlai lo hretem o te katia hlai lo hret ani phei chuanin alen na khala zim le zual jok dona kong chep te khang ai zo ka pui chung han ti anga hen tangkai viau don ani chak si
diesel he si lo ang kha tun lai chona poimo to chu tiang chu ani mela Eicher ho hi tunami hi soitong khan 2.8 meter body ania ti chuan 6.5 meter a oma barat bench 1217 te khatiang tiat puya kha ti chuan sikna haiwa ti ho tiat pui 6019 te om boka ti chuan chu ai lian le te po chu ala om vai ho hian an uar riau maya Eicher hi vai ho inan uar hi chu motor thadeu hi ni tlang puya tin diesel a he lo tlang pui bok vai ho hian diesel he oil he deuh hi an nei du lo khop mai motor hi ari e zoya tunami big po hi adang po ani tho chu ka ringa atang deuh at maya khalan uam khop mai ti chuan enge mo chen atang khan driver te a motor nei te pon niang chu Eicher chung chang hi soi om zeu zewa a that mel motor thade wani yang an han tia mai ro chu showroom te hatiang servicing te om mu mal lo ti kha kan boina deuh khan ni tlang puya tuna hianin servicing hi tharuk vel an lo kalpui to alo nia showroom tak hian la pe lo wangin an la hong thei chi lawa October emo November emo chuanin an hong thei to inarin omani hilai tongtrai na zema bok tongtrai na chak CWC peng thlang lok khani chu halai khan Joseph Automobiles mu mal taka kalpui an tuma tin road saw te advertisement pa ngai tak hian la ti chuak lawa mai ro chu tula hian booking vel chu ti thei to ani mel chuan tuna kan khal china hi nuai som pasari le tlem anianga aman hi on road turin tiang vel chu nia ti chuan 2110 kha nuai som ni pariat le tlem vel ani bok ome kan han let chho le a chho ang renga hi lai hi eco mode eco plus mode ti vel kha kan mang chho china chho ve ang reng deuh mai ne hang lai anga hian number 4 chin chuan du to kina tlan theya number 5 eco plus mode ti vel a hian number 5 hian atlan thei chi alawa rpm hi aron chuai mai a chuan number 4 a speed han la ka atlan thei lai khan chu he lai a enge limiter kha a om ani mela ma se zola te le chho lutuk lo ang chi a chuan man vek thei dona hei hi arua ka han tlan nan te le kongzal nuam dewa chuan lot pon a man viau theyang karing a tho thang a tha a motor a in zo tha khop mai phit reuh takani lot po a zo viau don ti hriat reng mai kan han tlan chin dan atang hian alan dan a chuan ti chuanin ei demo ani a hei hi khal chin te po kha thei veka ani phung hre chiang du bel chiang du tan kha chuanin ei hmuna po hian vakal topin khal chin thei vek ani tin diesel in tumin engemaw lot te po han phul chin te po kha rem chang bok ani ome a diesel ei dan te le enge a motor khosazia han hriat nan hrim po chu wang chuanin a motor a hi a tha thokhat ang ti hi rin theya an phal zaw e maya
motor thatak ani rin omani ti chuan steering hi helai panga hian a koina oma a ti on deuh theia ti ingil deuh thei boka tin chawi san le an ti hniam kha a ti thei bok ani PTO hi electronics deuh leka a hme ania on don khanin met khapanga ti chuan up le down na kha a om ve le ta me ngai tho helai hnuai a hian a le lam kha veilam kha up veilam hi up anianga me char chuan down dona ve a ding lam zo kani chu ding lam kha me charin chuan veilam kha down dona me le char ani maya ka ti chin talawai hi up down a hi chu Eicher motor ho kan bel chiang du ni chuan hei helaya number lo langa hian phone number lo langa hian tengtik lai pon an biak thei renganga ti chuan a hmuna kalin test drive te pawh nei thei ni